خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تابع حاجه يا باشا. ولما انت مش تبع حاجه يا روح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجه، ده في الجامعه بس. هو في سوء تفاهم يا سياده العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم. انا سالت. صبرا يا باشا، صبرا ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبرا.